Samilangso Sub Branch Mid-Day Meal Cook and Helper Association hin pen che than chimum lapen cherok to mai kang nipon Phongbiri kam tok bia rong asar sa rong honsing tok bia hem karlitang ghat tok bia phan tirim kaching dukpon Bichilangso hawarara hin pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Retesting hi first class contractor Mintu Bora lapen dokmoka PWD JE Golap Pro atuma phan karchopon Bangso che than chimum lapen cherok to mai along Samilangso Sub Branch Mid-Day Meal Cook and Helper Association may phika sang pro pipen kachari pon ame along sintu BP pensi aluhi kapachinia por en pon halapu me along aluhi sarpi rupali BP pen kapachini pon ke kitun kedang abang phiatum penang anarni pen lo kachari also maratuma phan pacho pajon ponsi amena asai cheklem pon lo bon sitame kitun kedang abang phiatum phan Assam Sarkar pen abainong tapakam pon pela pen permanent aborengang hoy ke hok pon Kawia joksi jesong ponang kok lo lapen kitun kedang abang phiatum amena documents ke choklim pen kachisik pon ji lapen kitun kedang anathu cherok tok pen che than chimum pon Mayalong alohiaman pen all Karbi Anglong Mid-Day Meal Cook and Helper Association may phi rupali BP lapen all Assam Mid-Day Meal Cook and Helper Association General Secretary Sunil Rongpi lapen Samilangso Sub Branch Mid-Day Meal Cook and Helper Association Klembang Phiatum Chetong Dunsi ing Samjen pen may pachun pon Buthong aji pen Berta Life Ferang ke Hensing Tok bi report Aduh le la hata ni ngoi Stan niling kitu pame sikachiru ne ni marli tum non an sapilo non ile tum pinyan yanta asap awan saya ki melong lela da sopot non ile tum haikot kurialo nile tum haikot ki kuri tari thraga ne sini tum haikot ki kuri la sila so haikot ki kuri long nile tum kopine enele ni ta haikot ki kuri le isinong na am ki jume mati ison itum ki manga son ka pachunia phansi la sini tum haikot ki kuri Bianglong অৰ্থাৎ অসমৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী আই মাতৃসকলক ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আজি দেনগাঁও এই যে খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণত যে আজি চামেলাংশ সৰ্বশিক্ষাৰ অন্তৰ্গত যিটো নেকি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী আৰু সহায়িকা আই মাতৃসকলে আজি বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে আজি এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মীসকলৰ অসুবিধাবিলাকৰ আলোচনা বিলোচনা কি পদ্ধতিত কাম কৰিলে ভাল হ'ব কেনেধৰণৰ সহায় কৰিলে আমালোকৰ কাম হ'ব তেনেধৰণে আলোচনা কৰাত এই বাইদেউসকল আজি উপস্থিত হৈছে কাৰণ আজি 2005 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 2023 চন ভৰি আজি চলি আছে ভৰি দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মীসকল 1500 টকা এটা পৰিয়াল চলিব পাৰে নেকি সেইটো অসম চৰকাৰে বুজি পাব লাগিছিল গতিকে অসম চৰকাৰে ভাবিব লাগে যে আজি 2005 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 2023 চন আজি 18-19 বছৰ আজি বাইদেউসকলে যে এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মীসকলে চকু ধোঁৱা খাই কিছুমানৰ চকু মানে পাৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰোবাৰ মানে চাল ছিগি গৈছে জুই পুৰা খাই কাৰোবাৰ তেল গৰম তেল পৰি পেলাই সেইবিলাক গোটেইখিনি হেৰি হৈ গৈছে চাল বাকলি এৰাই গৈছে Karlitang ghat tok bi ke Phongbirik kam tok bi arong ame karlo Alangli 1938 aning kansi ru thear namsar polong si pir the hachelu Alangli tum 1951 aning kansi Phongbirik wangsi rong asar nang khipen mekar do annaphan chari chalompon pe mesi rong rup nang thirlo Bonta 2020 aningkan Phaikuni tarik siar ni alangli sangtet tu endam joilo Alangli somar bang troksi sopinso bang pho soarlo bang hinia pamote kanglo Alangli somar atum hakuar ni ahut sambe po thireng wangreng ajutang alamosi tirim che thokpon bangso hut aluhinang kache tongdun lake akehai Karbi Anglong Autonomous Council ex-chairman Bida Singh Tokbi lapen Karbi rong asaramai konchon bang sa rupen hanse lapen rong asar rubasar don rapenta bangso along alir alon pidun renti manja pen Berta Life Ferangke longkram Tokbi report Bangso karcho pona the pilake kedam tang ningkan thom kep so se aphianta dena rong ahi thipen on bear rong lapen palaming tia rong anparta kang thilang so langsun kache phoklok atowar pi penang an arni pen lo kachar liari soi jang an parta ki sukiun e kache pon la pen beha ke klem ke dam ki wang atum penang an arni pen towar pen akisung kache chak ponsi penang an aningkan an ke bangso akisung pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rites ing hilapen first class contractor Mintu Bora an parta dokmoka PWD JE Golap Kroatum akang hon pen a joksi bangso atowar pi me sen pen ke dam ke wang awar sai ke long thek
ajoksi karcu pon ame paman pon lupusip pacini pon. Tu palam go chithon se go pena garo go pen up to den go labang sotuar na pacun pithe ka pot tuar ki monai pithe ka pot asipini niltum adang numati tiam sa pete department of service dolo apente contractor bura santo panitum kharchu aje me lempon lo pase katu era tum chuning rilo jail tum phan kai ning kan thong kapen na sotuar kahinu na sotuar pichilat kidu nangso ajak pini iltung jai kepen nangso toal sitamil tum damlong lo ras sitamia ningrong lo kasi pini alang litum pani litum katu pakai bitilang sarak kepen alang tuman curupon lo pa arcupon Pini dak la bicilang so hawar non hepen kalilo la so towar afrang PMJSY ke claim abang pu tum claim pa meka ke dak nasi la so dak kisung loko la so kisung nilitum chingwai chingsai pen la pen dak tokmuka division adu engineer pen staff tum pen chingwai si nilitum CM ke hai long chingwai chingsai dam pen CM ke hai PD sire nange pidun pen nilitum la so teng pen claim pon lo pini dak ahawar sitamelo mesen dam mesen ato war sonsi theklong lo tasi nilitum afrang si dak bitilang so arada hoi nili Dr. Tuliram Ronghang akhai fan afangsi ke alang lipan kecoro pajirik lo lapen dangarong arata tum sitamelo sotowar kikim hoti tamelo kontraktor tum no ceram dun lo si dangarong arata tum ta non kedam tang se mit heklong lo alang litum la towar mi sen pen school kidun pen dang lo choklem pechodam denarong an bojar kedam se malang dum ta dam mi sen lo pe par beha ke klem dam mi sen lo tasi